bana ler ti bana ka link report dan en pipen bukona linkel an walle shanka wal badak ka pay jok ron kina dangro udi jandangro udi bakel bukora ke reponi to gor lian ki to gor shop lwach kalerin bana lat gwasme bana rach ka look Dr. Yang Machar take rwan to go to lo berar tin to bukona ling ka jari poda mani rwan di chalat wude shal keme Calvin ke chale Peter Calvin Rafadi Ramadan laran forensic expert me cha kam device ni kia kwak mobile kene computer en wo be data ni tinteredian bako kamrar bana new report me bana jelin kel ka do badan en chalat ke je ki ngum chi to cause te to ngwalong to lat karodien ko ler konti to kon galer dang jok to go liang ler ni ambala jen dungut kana mo men laran forensic expert jodan chalat mi chala do jen watele je proof tele jo mi nyodo jen 18 kone chalade dongo ka thuok ban jelinga jari pore me anyok bana right ke ki land proposal misha ngun re which ka so Sudan ka tada ande kore ke je ke bana right ke kwide anyok bana right ke report din misha non ko wade liet the production de jere la liet re wika so Sudan de kugre de kamdara la gwadana la crudo ya la kam garatin wa gorge jeno de jere dong de to ngwande kula to ki de la de ko wonyam kari pode membu konlinga ko very important nyok mi jira mi jidit dong jen changa nyam ko jiko bi ben gwata me kanwar online tv channel gore jen wojin der channel der je support der subscribe ko mi shetika ler mi shi break gwas me chamal break de chwa mala shi bekeji ashir mangai kono no ni chang la repone ki ler la kene be ban rajme ban jalat ke lode ka duo badan en je joy ke je ke to go je gor jeno de rande re shar bader jatu bu gwasamo ko bi kule te ngej kam dan le rode ko unit wan chicken information chicken malajik anu ngum le rode ki ngum tuok chicken malajik ken kule le ya jingne ke jok don ci duor che we chana je to gwasame ke jen dung Dr. Riek Machar en ci kon lingne won ki ci kon tan en wo cha lugde cha nyoko mlat ke je en walle ka chang wal badda ka pay diok ronkin dangro jendangro bakel mimo Wednesday ke chanka diok Dr. Machar chanang gwa logan walle shirmanan ci kon ngai gwasme re logan chanang tin china ci nyur an gwasmo chala de wonene la video ndi alte konte ci kan ka kamrar ka computer kene mobile no chirama mom laran digital forensic expert te ka jomo chalat mi china nyoko me gaye ka tada na chalat ke jelo dur chele chit ka taye dan mi ngai kon jeno to ko ke jentame chingwan chi gele la different wani chi kan nyoko mi chi rin gar nyok la ngai kon diala no en code ke look te evident ke tin already to new than wo katin but waken chakling kanetin kon ni cha ke tele kamar kamandana latke ke kui Dr. Machar la experiential ke Calvin Rafadi yen ci raj ka lugan jen bakkel lude kelien la lug Dr. Machar lug jen bakkel lude kelien re loko mo chela de jojin wonene a jenene che duo badanen kwan ke je ko chala do wote competition teten ne te kone dong de device ni Dr. Machar de tie and down and dong de data de recover ke je ke de kamrar ke je wa chala do de te kenate mo de te competition and company me shukule win on de yo kamlada mo but gwaz me chala do ne ka gwaz dana chati tin different lawyer ko different lawyer Dr. Machar rami bej wuri shal ke Gary Raimondo Legi changwan chiga pele we ken jiti ketin kontin dong ludo bilat tiga question bom to chala dong gwaz money ka question din kone chalat gwas me chala de wonene a genetele clear official request ki warga mi chagor kume South Sudan kukan la gwar kume South Africa wa tele janamo tele clear information
na mo kel anyok she expert bo kene kon ngaje gwan wo mu don te company ko kien te chiga compete ko company de men ku digital evidence ku klo examine ki we data we ka recover tin wajen kujeje ajene kujeje en go mute company do dien chiga compete ko ngai kone me dan chala no echi kuma South Sudan chiga right ke investment ka South Africa and then chwa wudu mo chwa kula kamo belad me bejelat but right now wudu me jeni quit tele company mingeje mit chiga kuta competition kel jeni me charges kwan chuyu nong ne ka kel ka kor churo yu kwanya la kwer elen ngak ajen churo kwanya la lead investigator point de karwade ka company de churo kwan karwade amar dien gwasme tere ko kien cha nyoko mulatke ci point de expert yala da Georgia jen point de karwade wudomo me ci la wote ke evidence ya kamrar ajene tan kwang ne tinche kamrar ka telephone ke ne computer ajene jen ku ke interpreter ke jen kam karar ci obu moy ke chap ko tinge jen alo tele mi chale tele direct proved minyodo kan kwaktiti ala tok beka ka telephone watandien ajene babulane ke la jen moda dien wa tele evidence nyodo ite UT kit widu kudang di US dollar ti chajak en phone number jakatin kana konjek nga jakamo ki we kanga wa kana lat medan channeling no jikala do cha janga cha jojo go antame no tele evident nyoden go e yoti kidur kudang die cha jak anyok bo fonde jana en wo cha ngwane cha ka jakbo wa changni number angwa ko jaktin tele we me ko je confirm ke je kan phone number kontin don ko angwa jaktin jala do no tele ngu jene tele we mu kwa confirm we jeno e nga jakamo jaka kemo ki nga jakamo wana mene kana confirm so right now mishi message ngene ga telephone ka kujira mu dana we ketin dio jene me charge de consider no gen evident anyo boken video no content cha anyo ko mi je ko generate boni cha jige no ken video ne atera mi cha nga jeno nga jakamo ki jaka ne kanga bade wa ticketing so jen ta dan chore laade meni ka code gwad dan luktin so she expert point che chula do nene jene tele proved and which ayu cha jangak you know na mo mitin tele mi cha confirm bo ke tam den jaka yoko jamo chir medane chi kon lingene anyo kan turnen kon cha nyoko mo kwa present ka code ke nyoda ke jilo no na me e proved ke evident wa pan ke na wa chi clear watanien bo wadego jeno gwalke lat before kan dagma charba don kan yen ki ken incident kan network jen gwada na kwa ngwa kwa le koleka jeken mo chagu jeno na me shingu watel proof mitin so ken video den kono chalat ken turniken watel sender ka tel receiver ram jaka ke ki ram jaka kwa keke so tel clear connection kad netin kono chagwan ne dagma char ken dagma char ken ne ka wa ken ne bren kono cha non ka gwade dan chala no tele proof tele keling ne me cha jigen wale anyok ken different law ye dagma chalat ken gwan wone ne ken diala kono ya no ko no ke evidene wa ke ti ke too general so tele specific case don ko aglaten ko de ko laro ne me cha George no be gwad me ne wa tele we. So right now, expert water check go confirmed and OTT kwa kaling Canadian content cha yen ka darma char ken minyo do ne tell real evidence minyo do darma char it involve ka kore dana chitwo jen lot ka gwas mene ku kujemo mi cha queen ne kon la jillo ko ne chi ne kon la jillo ki kwar content warna mo jemi sala la dang and gwad mo chicken case me chicken nyoko muku kana pass phone ba je nyong waji luka chanya ndang rawi de diech ka pay jok ron kin ndang raw je ndang red bakel so raina man biya nang jene ka jen dung dar ma char gwas me cha ken televident la evident kon cha jek chi me dan cha ka exaggerated cha jojo go antame no tele way out kake kene kon den gwan ke dar ma char she evident tele ka proved tele ramngai ke no nga jega mo ki nga jega mo ne kwai keje lo shi ben la ka nyin tam but tel kan
kanana la da ne to kondi la jungwon no ititi ichiga toki ke kind but based on men chala da gen expert me gen tele proved gen tandien gen buga bi ala ka mola gen panya gen tigitin but tele ne iti nyoda no ngaja ka mo but chiga gen re la tok but kwi jeno bega gwada ndien ki ngutu gono tele mo ngakitin shirme chala da ne kani kon la defend lawyer joken gen go no nge mo vale ka court tan mo valta to baga biguch original data kene data kono sha generate baga ben compare to ajona no me hash value digital hash value tele kan rande je ko online changara me ken gwar ja jogo no evidence bab nyot so right now today walche jojen wodi je tell way out ka kuma kirmi ya didin no biken dagrama char kan ne biken ka link ka kan evidence content chaw no ka South Africa again South African experiment anyok ran South African expert chat meeting no ne ajen kwa choro kwa la kuer ka company na mo ka kuje company man shi compete kel bo chagu jono na me a zero kelu which mean that cha waste no time cha waste no resource ni akuma kirmi ya dit kan delay a cha la da kan ko tame look te ga chang jan te ka jan lu jan bakelu de kelen kala nin la gale la balka so na me jen dan chi tuok cha chang cha nyom yo ge jo ka chang dang ro de diech ka pa jo kron kin dang ro jan dang ro bakel jen chang dana dong but ba wala tin na mo but ti dial chi jo jan no chi ga la titel proved nyu do cha ga bilin ka dak ma cha so na me da la jen nyam go ro de nyo ye ken che reng ma cha la clear ngwa mo mitem do din ba lo no ba lo to ga jen chang mi but right now men che be na wale ki information link on wale tele reng ma char mi cha link ken ne ka ken evident cha nung tini ken ko na cha kamrar ko mobali no cha gu jeno tele ka link ko tele clear information mu ko ka link ka so on me mi cha la de jenu chal ka me Calvin kiran forensic expert men jen ka South Africa ne me da gwano de yena ngaji no reng ma char ken ne kan wala shi kala free mat ko tele mi cha la jodien one ka another report report me michalat netin kontin te ka parliament re ki juba dong che konde concern long but chana jeling ka jo michalat gwasme te jo michalat wul shale gear chwang along jen charach ka che suggestion che jetup ka ku kore dana chi to ka biemnom biemnom ngai kono kore dana chi to me chingwanen wore ken ngwane jana chi gromen winemi are kormo kinere shop ka kudang raw shi gari arkene shop ka janbaro kor janbaro te wich ti yeken ci te ni are kore dan gwal me ci jang ci ga gaten ci jang ci kan kuma kirmi yadi ci kana bel kana no ngum naka na ka di yenten nyok akane ana biomnom ke ruwen administrative area lat kana no jen nana ka gwada dana de wiye de joy ka je jang mute kor mu ci tuok akane nana ka kan ci kana SSPDF ci kana ngat ko kana SSPDF nana mi ce te kor mu ci tuok kana lari cha wiye cha mala lien ka kan jang ka kuje mo shuda me she suggestion che kulutu ben wonene ajene de doro mo chalka abiemnom de jamat ka wido dien wije chalka abi de la part of abi chika report mo kana lat no jene to avoid wo be korbi ka talk de abiemnom de jamat ka wije chalka mo abi na me be ka jaki idea mi chalat ka parliament no ka jodan chalat gwa jene gwa de lat gor kono de ko concept ne life ko mi chagu jeno to korte katin gore jeno de neti de ga mat ka bi elo de territory do mo de mat kijimi so chikan de chongala ne to content lar wing administrative area ki aji abiemnom de ga din mat ka bi na mo ne mi chikan lar no chikala de wona na gwas men tam right corner ajen gudo mo ne ajen so dan te ka mun mi di te ka land mi di no ka jen te ga ne de tot ne din tin chikan wan ne de tin kweka ke nyomi kon gu kon so Sudan ba che tiang ka kore ka wa mun jaten so che so Sudan che compare ka wiri ko ken chike Uganda Kenya Rwanda jene so Sudan wi ti lenye ka ko dini so Sudan ka jene mi cha mun cha jere alaka china de rol de ne to shing mun ye ne to shing mun ye jene ne dial ka na kel so en border issue shi kan de na kon de ne to shing ka chian den de ne to right ka right den but te mi cha de no ka jene de kon te ka ruwing ka biemnom gwa the milia jaten te petroleum teten so kuje mo chine de nogo de can give up so dwor ka mi jikan content so and of dan de can pel ka je chicken tin na madong de lam do din but ajene to avoid kor corner to
mazen wo de abiem nom de la part of abi na me report mi chicken la de no ngode don't can respond but just suggest in the chajetu mi bi jang ko nyurte be kan no abiem nom bala part of abi ene bela otu ko no kata dan jikan lat keje ajere shina tina chui ke lia kan kore ke buat jenen tam da la tam ko de ne dia de garu din mat ka report dan jikan lat gwasme ko kana abiem nom tele duom de tin tele good road tele good infrastructure so ko kujimo agenda la part of abi de development de kan ko lat ken jang so na mem le road but me chelling na wal abim nam kirwing administrative area and wari guardian kwala kuj dana wetin dung jan wal dung wari it is not clear so anyway da jen mandana gora de nywa kon kelen mane one kan not the report bu kon linge bala jen dung mon la sorry bala dung lit la oil production te mi chalat gwas mene de kontila ministry kenen la minister of petroleum take a new order Michigan to an order mo Kennedy liet and take a palush de latter de jerry no la oil production can de increase ke de yonial lo de ne dia de liet mo de nyok me la dio je ken barola kam garaten donc ke kan de nyok mi yot ke genial lo to me don't go no de ke liet de ken to but I don't know but anyway chana report and ke lat gwa chana jelim gwat me kentin kon ne kon charen mat ke lo de ke lie de kan production de kan increase a minister of petroleum du South Sudan kan Dar Petroleum operating company la company men chale Dar Petroleum kan charen mat no be kan oil production be kan increase ka jen palo jen gwa mo te ga block 3 kan block 7 kan block no ko ken but goden chala kan ki kam go crude oil rartin kan block 7 ke block 3 akan go the conin de oil production de increase ka paloch Ramadan led announcement me wood Michel ke lual choldak je Ramadan lado e engineer je lado de lie de je leldi de je rep la production de je rep ko da na kula lok je mi cha performance cha je improved no ka cha lie cha kamra gwa jere de ne dial de na bombo ko sken yur kon ba kamraten de kan so Sudan economy de kan jaga jagwa so kujimo kene de oil production de increase ka report an kan adgwasme kene mi cha oil production cha increase de South Sudan de kan salary ni ken de kan gajek special tin ko lat kon en tholbok sorry yut la tupke gwada dan na mishilat ke tla kam kala tit ken nyech chit ken ko police ni wene ke de ne jene mi cha oil production cha increase they need to they can mugwa they can jek they can yo they can get so right now chana jimin gujbe so Sudan je take ri along the talk tin tilli etetin but tele dul gora tele chara to go na tele dul wal ka tele take go to chalat even right now today ni aldan chi dam che which destroy dia jami jerami ngem ndale ro ko juba ni ala chi dam che dul to wan che ko lok no ka wajen ni ala nyam kwala kujeno what will happen in the future titi kana kon la kula investigate and wo mala lat ke no ba char ba lat ke jem o gor ke jen wode bette ke tin kon la piu kula jel kare dien la pol ba ka tet ko chi wich che ble tianga piu gwa dana che nyal che to no kon anjin meledi char cha jonji bang le char etel plan la plan le ke tino ba wich ba je guch gwa dien la piu be ke je ka piu run mi che bende we ka gwa dien ka nyok ano chicken community bu moy ba la jalat ke tet ti dialti kan kalat chen medan te bol medan mele de jen and road construction chetere ngwanung ti jek ti chitwo jen ku en lingo no che yu che ga cham yuti $1 billion and company de so ku je money me ajugo no jin bi char bu la chugo nyen le ne char te tu ngwan bu gui nial ba benedi ka gwa de Muhammad wala shi mat ko runen do badan chilat ba je bon mu ken char dial char yale ketin so man jitu gwa de me ala oil kwa cham ne je lora ba tel me chalat ke kuide woni jen ka sam individual pocket alo kukan yule cham kuna le chuch rewi ka Sudan ajen dan le roda gwasmeni so report me der we ke ye ku me Sudan de kan lie de kan production de kan rep kada la je lie de dan te dor shal ke me epalosh ka greater panal so na me da la je report dan go dong de nyaka yekel so wala bu ko ngaji no de doctor yek machar kentin kon diala ya ojek ka telefonike kana jikware cha jigno tele proved ke tele mnyode eno itiken
ki ka part of mandana chitwo gwa de chi ngwan nwer chi gintin ke ngwan jani ka nasir ki de ne SSPDF ko kan ko na dong cha nang ru ni mi ko bi kan doran bi kan we wudak ana ne tin me da ne ku kor ko to ka chen kan we ka let kana jek ke shi na ren de gang so jene chi ngwan ru ke je ka chi kan we yara du kan yu daga nasir so na mo jene kwala bel Dr. Machar in wer ko ngum kan koru kan ter so jen ta da na lat jang no so bana nyok je ka report adien ajen men dana gore de nya kon kelen me ngai kon dial madan le rode Dr. Machar jatin and one last report da la jen dung wuru chala me kid mi yadit jen we che we ga South Africa tele information mission ben okay ngai kon dial ate ga joy and then kan it one bo la ga jeno what will happen ke juba and wale kenerun take to bit work te chang and wale kenerun ki mola ki re war me what will happen ko ne re kon la jang dong ku ga te plan go de ken ku de ken lat gur ko kir de je ko kir point de watch dong rami mo physical she fit mental she fit wa no more do there let we come but ko ba je kon wajen ba kon joni je la tok chire men mu gad jang mu ku wi la de ke juba ajera Ramadan bu korbi chuto kajen ba la jen tolerar anyong ne tun wane Ramadan ngat ke tem ko ki tele successor mi jate mi to ga gwa che wetino the only person which mention Dr. Machar ene dial ne yen ke tabande ngai ni nyandeng ni all these people not yet okay kan chi kan ke alaka akiro de kerwi ke de kan we me chala kir me ba remember ne dial bo ko ngat jen wonen kan dial nyar ko diana tem chiring Machar chiring Machar tiene rate again almost a year right now take it again right take it again che communicate kana chen che we che address tel million ka je changa kel so allow lana dia gwi wono Dr. Machar chere ke Mandela ko tin lat karodian tele le titten ne ko na belle la ne den ko na gwi jodong de moy ko position ni ka kum so Sudan male ne ke mi yadit ajera manan ko ne dia la kwan tana alwoje ka bo tele ring Machar tele je titten ka kir bo jente ga plan mono ba ngak woj ba ngak kwan and all that ajena kwala ro ngum tele power sharing ga je ko che ga yar ga diality so na me da la jen bandana gore de nyaka kon kel widana te shunka ke juba katin kon lat karodian ko very soon quick kon madero da lado ne ka kum kir mi yadit karwade but option dan te ke Dr. Machar michi we je ka la tok de la jen Dr. Machar de kwanya la kwero right now ki jaram dan de wi kwa me ci transitional government che tok ko ka kuin kwaren ba kwadi al ba ko den Machar mu kana pat ba che biya kwer ram ci buna la kwer then ba kwer ba jejek but for now ode na focus kamal jeno kwa kir mi yadit kwal chole jeno jina normal na we kamal we ja ci tire kore ba lokir mi yadide na me agenda na yer kuma sa Sudan